saling meduri dengan lentuan, saling kenalan lewat udara, rikalan susun pulang karangan, ulun lemparkan umanggeng desa. Alhamdulillah, puja Tuhan yang pujud Adam ngon Siti Hawa, selawat salam tanya kirimkan pangule alam Sayyidil Ambiya. Hana citu gerakan-rakan yang di dalam sanggar budaya, pemaju seni Aceh tak kembang, jedbek tenggelam gado le masa. Pemaju seni Aceh tak kembang, jedbek tenggelam gado le masa. Salam meduri di ulang tuan ngon sido cutbang di Aceh Jaya, yumita judo ni balon tuan, sebab di sinan tan so terima. Yumita judo ni balon tuan, sebab di sinan tan so terima. Kalih lon yudron kena nu dadang, nu cinging ruman akak kemala, malah dibalik habale gopnyan, pegah lon tuan hana kepala, malah dibalik habale gopnyan, pegah lon tuan hana kepala. Konhan lon kirim foto bacut bang, nungging hai rakan kena benyada, ibarat bohdrin dengan boh kentang, han mungkin bang cok paso lam raga. Necerna begot wahai abang, rikalon layang betuy ngon hana, perleang nyada kon lam hayalan, sima hai cut bang pake kepala, be pake duot lagi bang
bang pantunyan Reblon pekanda payah kemalut Lamgu hatuhan lake bantuan bari mung daya Payah kemalut lamgu hatuhan lake bantuan bari mung daya Memacam bago nebi alasan nepegacut bang sibuk kerja hana meteme susun karangan padahal cut bang sibuk mencina hana perle susun hidang mandum adanya hari kacip Cina bahlilun pajo gule bak pisang gule unilam hana lun hawa bahlilun pajo gule bak pisang gule unilam hana lun hawa nu dengo bacut rawilan layang mandum adanya puji oh sigra bela lengon cip tip uro Tuhan gara-garanya tan judo gada bela lengon cip tip uro Tuhan gara-garanya tan judo gada nabacut gasa dalam karangan pemearijang wahai kakanda iban nekirin lagi nyandun layang bejit ke beban lam hati gada iban nekirin lagi nyandun layang bejit ke beban lam hati gada mungkin ke eno lun lawa bawan kena hai cut bang cuba nerasa nepenyung